Dobrodošli, dragi moji, pozdrav svima i Bog vas blagoslovio. Bog je toliko zavoleo svet, da je dao svog jedinog sina, da svako ko u njega veruje, nikad ne nestane, nego da ima život večni. Jer Bog nije poslao svog jedinorodnog sina da osudi svet, nego da spase svet kroz njega. Ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke, nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista vam kažem, dok ne prođe nebo i zemlja, nijedno slovo ili ni najmanja crtica neće nestati iz zakona, dok se sve ne ispuni. Ako ko pokvari jedno od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskom. Ako ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvat u carstvu nebeskom. Sveti evanđelje po Mateju, glava 6. Ne sakupljajte sebi blago na zemlji, gde moljac i rđa kvari, gde lopovi provaljuju i kradu, nego sakupljajte sebi blago na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari i gde lopovi ne provaljuju i ne kradu, jer gde je vaše blago, onda će biti vaše srce. Gospodnja molitva. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš potrebni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim i ne navedi nas u napast, no izbavi nas od zla, jer je Tvoje carstvo i sila i slava vavijek. Amen. Čemu je slično carstvo Božije, za čime ću ga uporediti? To je kao zrno goruščino koje čovjek uzme i baci u svoje vrt i ono naraste i postane veliko drvo, a ptice nebeske se smestešu na njegovim granama. Kako ću dokazati da je carstvo Božije? Ono je kao kvasas koju drži žena, metnu 3 kopelje brašna dok ne uskisne sve. I prolazeše po gradima i selima učeći i putujući u Jerusalim. Evanđelje po Luki, glava 12-13. Sveto evanđelje po Mateju, glava 6. Jer ako opraštate ljudima grijehe njihove, oprostit će vama Otac vaš nebeski. Ako ne opraštate ljudima grijehe njihove, ni Otac vaš neće oprostiti vama grijehe vaše. A kad postite, ne budite žalosni kao licemjeri, jer oni načine bleda lica svoja da ih vide ljudi gdje poste. Zaista vam kažem da su primili platu svoju. A ti kad postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umij, da te ne vide ljudi gdje postiš, nego Otac tvoj platit će tebi javno koji vidi tajno. Pozivanjem onih. U to vrijeme Isus odgovori i reče: Hvalim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, zašto si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a rekao si prostima? Da, Oče, jer je to bila tvoja volja. Sve meni preda Otac moj i niko ne zna Sina do Oca, niti Oca ko zna do Sin, iako kome Sin hoće kazati. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i učite se od mene, jer sam krotak i blagog srca, i naći ćete pokoj dušama svojim, jer je jaram moj blag, a breme moje lako. Sveto evanđelje po Mateju, poglavlje 11. Sveto evanđelje po Mateju, glava 22. I upita jedan od njih za zakonik, kušajući ga i govoreći: Učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? A Isus reče mu: Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest, a druga je kao i ova: ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Slava tebi, Gospodu, sve vekove vekova. Aleluja. Sveto evanđelje po Mateju, glava 7. Ištite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se.
jer svaki koji ište prima i koji traži nalazi i koji kuca otvorit će vam se, ili koji je među vama čovjek čiji će sin ako ga zaište za hljeb dati kamen. Kada dakle vi zli budući znate davati dobre darove svojoj djeci, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga zaište. Dakle, što god želite da vama ljudi čine, činite i vi njima, jer ovo je zakon i proroci. Sveti Evanđelje po Jovanu, glava 6. Starajte se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za večni život, koji će vam dati sin čovječiji, jer ovoga potvrdi Otac Bog. A oni mu rekoše, šta ćemo činiti, šta da radimo od djela Božija? Odgovori Isus i reče im, ovo je djelo Božje, da vjerujete u onoga koga On posla. Jer ih je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Tada mu rekoše, Gospode, daj nam svakda taj hleb. A Isus im reče, ja sam hljeb života, koji meni dolazi neće ovladjeti i koji u mene vjeruje neće nikad ožednjeti. Nego vam kazah da me i vidjeste i ne vjerujete. Sve što meni daje Otac k meni će doći i koji dolazi k meni neću ga istjerati napolje, jer stižuh sa neba ne da činim volju svoju, nego volju Oca koji me posla, a ovo je volja Oca koji me posla da od onoga što mi dade ništa ne izgubim, nego da ga vaskrsnem u posljednji dan. A ovo je volja onoga koji me posla i da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni i ja ću ga vaskrsnuti posljednji dan. Sveto Evanđelje po Jovanu, glava 6. Zakon i proroci. Uđite na uska vrata, jer široka vrata su i širok put koji vodi u propad. Mnogo ih ima koji njim idu. Kao što su uska vrata i tijesan put što vode u život i malo ih je koji ga nalaze. Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u odijelu ovčijem, a unutra su vuci gravljivi. I pristupivši učenici rekoše mu, zašto im govoriš o pričama? A on odgovarajući reče, vama je dano da znate tajne carstva nebeskog, a njima nije dano, misli na narod koji seda u njihovoj blizini. Jer koji ima, daće mu se i preteći će mu, a koji nema, uzet će mu se i ono što ima. Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide i čujeći ne čuju, niti razumeju. I biva se na njima proroštvo Isaija koji govori, ušima ćete čuti i nećete razumeti, i očima ćete gledati i nećete vidjeti. Sveto Evanđelje po Mateju, glava 13. Jer je odrvenelo srce ovih ljudi i ušima teško čuju, i oči su svoje zatvorili, da kako ne vide očima i ušima ne čuju, i srcem ne razumiju, i ne obrate se da ih isjelim. Blago vašim očima što vidite i ušima vašim što čuju. Jer vam kažem, zaista, da su mnogi proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite i ne vidješe, i čuti što vi čujete i ne čuše. Sveto Evanđelje po Mateju, glava 24, o razaranju Jerusalimu. A kad sjedoše na gori Maslejskoj, pristupiše k njemu učenici i nastavno govoreći, kaži nam, kad će to biti i kakav je znak tvojega dolaska i posljednjeg vijeka? I odgovarajući Isus reče, čuvajte da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći, ja sam Hristos, i mnoge će prevariti. Čućete ratove i glasne o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer treba da to sve bude, a mi je još tada posljedak, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo, i bit će gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svijetu. A to je sve početak stradanja. Tada ću vas pred na muke i pobit ću vas, i svi će narode omrznuti na vas imena mojega radi. Evanđelje po Mateju 24. Tada koji budu u Judeji neka bježu gore, i koji budu na krovu da ne stilaze uzeti što moje u kući, i koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje, a teško trudnicama i dojilicama u te dane. Nego se molite Bogu da ne bude bježan vaša u zimu ni u subotu, jer će biti nevolja velika kakva nije bilo od poslanja sveta dosad,
niti će biti, i da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao, ali izabranih radi, skratit će se dani oni. A kad dođe sin čoveči u slavi svojoj i svi sveti anđeli sa njime, onda će sjesti na prestolju slave tvoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca i postavit će ovce sa desne strane sebi, a jarce s lijeve. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite, blagosloveni Otca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Sveto evanđelje po Mateju, glava 25. I uzde čašu, daši hvalu, dade im govoreći: pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novoga zavjeta, koja će se proliti za mnoge radi opuštanje greha. Kažem vam pak da neću osad piti od ovoga roda vinogradarskog do onoga dana kad ću piti s vama na ovom carstvu Oca svojega. I odpojavši hvalu i izišao na goru Maslinsku. Sveto evanđelje po Mateju, glava 26. Sin čoveči dakle ide kao što je pisano za njega, ali teško onome čoveku koji izda sina čovečeg, bolje bi mu bilo da se nije rodio onaj čovek. A Juda, izdajnik njegov, odgovarajući reče: da nisam ja ravi? Reče mu: ti kaza. I kad jeda uze, Isus kebi, blagoslovivši ga, prelovi ga i davaše učenicima i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Sveto evanđelje po Mateju. Reče mu Toma: Gospode, ne znamo kuda ideš i kako možemo put znati? Pa Isus mu reče: ja sam put i istina i život. Niko neće doći k Ocu dok kroz me. Kad biste mene znali, onda biste znali i Oca mojega. I ocele poznajete ga i vidjeste ga. Sveto evanđelje po Jovanu, glava 14. Doći će dani u koje od svega što vidite neće ostati ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. Zapitaše ga pak govoreći: učitelju, a kada će to biti i koji je znak kada će se to dogoditi? A on reče: čuvajte se da vas ne prevare, jer će mnogi doći u ime moje, govoreći: ja sam, i vrijeme se približilo, ne idite dakle za njima. A kad čujete ratove i bune, ne plašite se, jer to sve treba najprije da bude, ali još nije tad posljednje vrijeme. Tada im reče: ustaće narod na narod i carstvo na carstvo, i zemlja će se tresti vrlo po svijetu, i bit će gladi, pomori i strahote, i veliki znaci bit će na nebu. A prije svega ovoga, metnut će na vas ruke svoje i gonit će vas i predavati u zbornice i u tamnice, vodit će vas pred careve i kraljeve, imena mojega radi. A to će vam se dogoditi za svjedočanstvo. Sveto evanđelje po Luci, glava 21. Pazite da pravdu svoju ne činite pred ljudima da se oni vide, inače plake nemate od Oca svojega koji je na nebesima. Kada dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom kao što si na licemjeri po zbornicama i po ulicama da ih hvale ljudi. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti, kad daješ milostinju, da ne zna ljevica tvoja što čini desnica tvoja. Tako da bude milostinja tvoja tajna, Otac tvoj koji vidi tajno platit će tebi javno. I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemjeri koji rado po zvoricama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaista vam kažem da su primili platu svoju. A ti, kad se moliš, uđi u sobu svoju i zatvorivši vrata svoja, pomoli se Ocu svojemu koji je u tajnosti. Otac tvoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Sveto evanđelje po Mateju, glava 6.
Metnite dakle u srca svoja da se prije ne pripravljate kako ćete odgovarati, jer ću vam ja dati usta i premudrost koje se neće moći protiviti ni odgovoriti svi vaši protivnici, a predavat će vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji. Pobiće neke od vas, i svi će omrznut na vas imena mojega radi, i dlaka glave vaše neće poginuti. Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. A kad vidite da Jerusalim opkoli vojska, onda znajte da se približilo vrijeme da opusti. Tada koji budu u Judeji neka bježe u gore, i koji budu u gradu neka izlaze napolje, i koji su napolju neka ne ulaze u njega, jer su ovo dani osvete da se izvrši sve što je napisano. Sveto Evanđelje po Luci, glava 20. Pruži ruku milosti, očisti nas i obnovi nas. Isusov oproštajni govor učenicima. Neka se ne plaši srce vaše, vjerujte u Boga, vjerujte i u mene. U kući oca mojega ima mnogo stanova. Da nije tako, rekao bih vam, idem da vam pripravim mjesto i opet ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja i kuda ja idem znate i put znate. Sveto Evanđelje po Jovanu, glava 13. Tada im otvori da razumiju pismo i reče im: tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i da ostane iz mrtvih treći dan, i da se propovijeda pokajanje u njegovo ime i oproštenje grijeha po svim narodima počevši od Jerusalima, a vi ste svjedoci ovome. I gle, ja ću poslati obećanje Oca svojega na vas, a vi sjedite u gradu Jerusalimskom dok se ne obučete u silu s visine. I izvede ih napolje do Vitanije i podignuši ruke svoje blagoslovi ih. I kad ih blagosiljaše, odstupi od njih i uzneseše se na nebo. I oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim s velikom radošću. I bijahu jednako u crkvi hvaleći i blagosiljajući Boga. Amen. Sveto Evanđelje po Luci 24. Vjera koja pobjeđuje svijet, duh koji se vrči. Koji god vjeruje da je Isus Hristos, od Boga je rođen. I koji god ljubi onoga koji je rođen od njega. Potom znamo da ljubimo djecu Božju, kad Boga ljubimo i njegove zapovesti držimo. Jer je ovo ljubav Božja, da zapovesti njegove nisu teške. Jer svaki koji je rođen od Boga pobjeđuje svijet. Prva poslanica Jovanova, glava 4. Tada, ako vam ko reče, evo ovdje je Hristos ili ondje, ne vjerujte, jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velikih čudesa, da bi prevarili ako bude moguće i izabrane. Eto vam kazah unaprijed, ako vam dakle reknu, evo ga u pustinji, ne izlazite, evo ga u samoma, ne vjerujte, jer kao što munje izlaze od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovječeg. Sveto Evanđelje po Mateju, glava 24.
Gospode, mili, čuj glas duše moje. Srcem ti prilazim sa molitvom tihom. Ti što si ljubav i mir bez kraja, u tvoje ruke predajem sebe do kraja. Gospode, smiluj se. Bože, oprosti nam. Jer će u dane te biti nevolja kakvih nije bilo od početka stvorenja, koje je Bog stvorio do sad i neće ni biti. I da Gospod ne skrati dane, niko ne bi ostao, ali izabranih radi, ko izabrao skratio je dane. Tada ako vam ko reče, evo ovdje je Hristos ili jedno ondje, ne vjerujte. Izaći lažni Hristos i lažni proroci pokazat će znaki i čudesa da bi prevarili ako bude moguće izabrane. A vi sačuvajte, eto on sve kazak naprijed. Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će se pomračiti, mjesec svoju svetlost izgubiti, i zvijezda će spati sa neba i sile nebeske pokrenuti se. I tada će ogledati Sina čovječeg, gdje ide na oblacima sa silom i slavom velikom. Sveto Evanđelje po Marku, glava 13. I poslat će svoje anđele s glasnim zvukom trube, i oni će sabrati njegove izabrane od 4 vjetra do kraja neba. A naučite se od smote parabolu. Kad je grana već omekša i prolista, znate da je ljeto blizu. Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu, na vratima. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude. Nebo i zemlja će proći, oni će otići, a moja riječ neće proći, a o danu, onom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, osim Oca moga. Jer kao što je bilo u Noajino vreme, tako će biti i dolazak Sina čovječeg. Sveto Evanđelje po Mateju, glava 24. Bože, oprosti nam. Milost tvoja nek nas greje. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, i takav će biti dolazak Sina čovječeg. Jer gdje je strvina, ondje će se orlovi skupiti. I odmah poslije nevolje onih dana sunce će povraćiti i mjesec neće dati svoje svjetlosti. I zvijezda će padat s neba i sile će se nebeske poljuljati. I tada će se na nebu pojaviti znak Sina čovječeg. I tada će sva plemena zemaljska proplakati i vidjet će Sina čovječeg, gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. Sveto Evanđelje po Mateju, glava 23. I tada će se mnogi sablazniti i drug druga izdaće i omrsnut će drug na druga. I izaći će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge. I što će se bezakonja množiti, ohladnit će ljubav mnogih. A koji pretrpi do kraja blago njemu. I propovjedat će se ovo evanđelje o carstvu po svemu svijetu, za svjedočanstvo svim narodima, i tad će doći posljednje vrijeme. Kad dakle ugledate mrzost opušćenja o kojoj govori prorok Danilo, gdje stoji na mjestu svetome koji čita, da razumije. Evanđelje po Mateju, glava 24. Tvoje puna je zemlja, amin, amin, haleluja. Ti nas podižeš kad padnemo slabi, tvoj blagi pogled leči nam rane. Ti što si svetlost u noći tame, umiri misli, ojačaj srce naše. Gospode, smiluj se. Bože, smiluj se. Ljubav tvoja nek nas vodi. Amin, amin, haleluja. Oprosti grehe, očisti duše, ti što nas čuvaš sa nebeske visine. Smiri nas, Gospode, u svojoj ljubavi, daj nam snage da činimo dobro. Gospode, smiluj se.
7 čaša gnjeva Božijeg izlivaju 7 anđela. I čuh glas veliki iz crkve gdje govori 7 anđela: idite i izlijte 7 čaša gnjeva Božijeg na zemlju. Otkrivenje Jovanovo glava 16. Otkrivenje Isusa Krista koje mu je Bog dao da pokaže slugama svojim šta će uskoro biti i pokaza poslavši po anđelu svojemu, sluzi svojemu Jovanu, koji svjedoči riječ Božju i kršćanstvo Isusa Krista i šta god vidje. Blago onome koji čita i onima koji slušaju riječ proročanstva i čuvaju ono što je u njemu napisano, jer je vrijeme blizu. Od Jovana na 7 crkava koji su u Aziji, milost vam i mir od onoga koji jest i koji biješe i koji će doći. I od Isusa Krista koji je vjerni svjedok i prvorođenac od mrtvih i krest nad zemaljskim krajima, koji nas ljubi i pere nas od vijeka naših svojom krvlju. Otkrivenje Svetog Jovana Bogoslova glava 1. Otkrivenje Jovanova glava 1. Eno ide s oblacima i ugledat će ga svako oko i koji ga probodoše i zaplakat će za njim sva koljena zemaljska. Da, zaista, ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, govori Gospod koji jest i koji biješe i koji će doći, Vседržitelj. Koji svijet pobjeđuje, osim onoga koji vjeruje da je Isus Sin Božiji? Ovo je Isus Hrist što dođe vodom i krvju i duhom, ne samo vodom, nego vodom i krvju. I duh je koji svjedoči, jer je duh istina, jer je troje što svjedoči na nebu, Otac, Riječ i Sveti Duh. I ovo je troje jedno, i troje je što svjedoči na zemlji, duh i voda i krv, i troje zajedno. Prva poslanica Jovanova glava 4. Upon the seas and established upon the Bog je ljubav. Ljubazni, ne vjerujte svakom duhu, nego kušajte duhove, jesu li od Boga ili ne, jer mnogi lažni proroci izišli na svijet. Po ovome poznajte duha Božijeg i duha lažnoga. Svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos tijelu došao od Boga je, a svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hrist u tijelu došao nije od Boga i ovaj je Antihristov, za kojeg čuste da će doći. I sad je već na svijetu. Vi ste od Boga dječice i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama nego li koji je na svijetu. Oni su od svijeta, zato govore od svijeta i svijet ih sluša. Mi smo od Boga, koji poznaje Boga sluša nas, a koji nije od Boga ne sluša. Po ovom poznajemo duha istine i duha prijevare. Ljubazni, da ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga. A koji nema ljubavi ne pozna Boga, jer je Bog ljubav. Prva poslanica Jovanova glava 4. 7 priča o carstvu Božje, a on odgovarajući reče: vama je dano da znate tajne carstva nebeskog, njima nije dano, jer ko ima daće mu se i preteći će mu, a koji nema uzet će mu se i ono što ima.
Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide i čujeći ne čuju, niti razumeju. Ispiva se na njima proštvo Isaijino koje govori: ušima ćete čuti i nećete razumeti, i očima ćete gledati i nećete vidjeti. Sveti Evanđelje po Mateju, glava 12. Tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu Oca svojega. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Još je carstvo nebesko kao blago sakriveno u boju, koje našavši čovek sakri i od radosti, zato otiđe i sve ono što ima prodaće i kupit će polja ono. Još je carstvo nebesko kao čovjek trgovac koji traži dobra bisera, pa kad nađe jedno mnogo cijenjeno zrno bisera, otiđe i prodaje sve što ima i kupit će ga. Još je i carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i zagrbi od svake ruke ribu, koje kad se napuni izvukoše na kraj, sjedevši zabraše dobre sudove, a zle baciše napolje. Tako će biti na posljedku vijeka, izaći će anđeli i odlučit će zle od pravednih i bacit će ih u peć ognjenu. Ondje će biti plač i škrgu zuba. Sveto Evanđelje po Mateju, glava 13. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. You forgive, you lift, you light our way. Hallelujah, amen. Your peace flows like every dream. Through every storm, your light will Otkrivenje Jovanova, glava 22. Rijeka je drvo životno, zajednica blaženih s Bogom. I pokaza mi čistu rijeku vode života, bistru kao krista, koja izlazaš od prijestolja Božjeg i jagnjetova. Nas judunica njegovih, s ove strane rijeke drvo života koje rađa 12 rodova, dajući svakog mjeseca svoj rod, i lišća od drveta bješe za iscjeljivanje narodima. Your mercy shines, grace unending. through all time. Your love restores, your hands renew. The world Rejoices all for you. Glory, glory to the Lord above. Endless mercy
mercy. Lord, have mercy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Spread your mercy to those who know you, and your justice to the good hearts. Do not let the foot of the proud stand on me, and the hand of the ungodly to road me. Lord, have mercy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Then let those who do lawlessness fall. Let them be covered and cannot rise. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Hallelujah. Gospode Isuse Kriste, Sine Božiji, molitvom presvete Majke Tvoje i svih svetih, smiluj se na nas. Amin. Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi, nebeski care, utješitelju, duše istine, koji si svuda ispunjavaš sve, riznica dobara i davaoče života. Dođi nastan se u nama i očisti nas od svake nečistoće i spasi. Blagoslovi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, smiluj se na nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amen. Presveta Trojice, smiluj se na nas. Gospode, očisti grijehe naše, vladaro, oprosti bezakonja naša, sveti posveti, isceli slabosti naše. Imena Tvoga radi, Gospode, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amen. Novo nebo, nova zemlja, novi Jerusalim. I vidjeh nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više nema. I ja i ovo vidje sveti grad, novi Jerusalim, gdje silazi od Boga s neba, pripremljen kao nevjesta ukrašena za svog muža. I čuh ja glas neba ki govori: evo šator Božji je s ljudima, i on će prebivati s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog će biti s njima, Bog njihov. I Bog će obrisati svaku suzu s njihovih očiju, i smrti više neće biti, ni tuge, ni vike, ni boli više neće biti, jer je prijašnje prošlo. I onaj koji sjedi na prijestolju reče: evo sve činim novo, i reče mi: napiši, jer što ove riječi istinite i vjerne. I reče mi: svršeno je, ja sam Alfa i Omega, početak i kraj. Ja ću žedome dati iz izvora vode života, zabadava. Otkrivenje Jovana od glava 21. Simbol vere. Verujem u jednog Boga, Oca, Vседržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog, od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednoslušnog sa Ocem, kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i oplatio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vrijeme Pontija Pilata i stradao i pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, koji je uznesen na nebesa i sedi s desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, čim carstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji zajedno sa Ocem i Sinom poštuje i slavi, koji je govorio kroz proroke u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čeka vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu.
Dođite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Lord, have mercy, Alleluia. Men in soft whispered, Lord, ström